Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukunda Rayon Sport TV muraba agaciro cyane. Uyu munsi turi ku munsi wo kuwa kabiri, umunsi wa nyuma ikipe ya Rayon Sport ikoreyeho imyitozo iyitegurira kujya mu gihugu cya Tanzania. Ikipe ya Rayon Sport irahaguruka mu Rwanda ku manywa yo kuri uyu wa gatatu berekeza mu gihugu cya Tanzania. Ikipe ya Rayon Sport ifite indege ya saa 7:30 berekeza mu gihugu cya Tanzania. N'urugendo rugufi cyane ariko rubategurira kujya mu gihugu cya Tanzania, bagiye kujya hakiri kare mu rwego rwo kugira ngo bitegure. Ikizere kiracyari cyinshi muri groupe y'ikipe ya Rayon Sport, baravuga ko they never say never. Ntago barimo baravuga ngo byarangiye, ntago bari no kuvuga ko bitashoboka. Imyitozo yo kuri uyu wa kabiri rero irimo amakuru meza menshi umukunzi wese w'ikipe ya Rayon Sport yagakwiye kumenya. Icyambere, abakinnyi benshi b'ikipe ya Rayon Sport bavugaga ko kimwe mu byo bakeneye harimo ko bashobora kubona umusimbura mwiza waza gutanga nk'ibyo Ayabonga yatangaga 100%. Zimwe mu mbaraga zikomeye cyane z'ikipe ya Rayon Sport harimo n'iyo myuka, harimo iyo pace yo ku rwego rwo hejuru. Amakuru meza cyane rero ya mbere ahari kuri uyu wa kabiri, nyuma y'ibiganiro byari bimaze igihe kinini cyane, nyuma yo kuganira nawe bakamukonvenka, bakamwumvisha, byafashe igihe kinini cyane kugira ngo umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport yumvishe uyu mutoza ko agomba kuba umutoza w'ikipe ya Rayon Sport wongera imbaraga. Ubu none atuvugana, it's confirmed, it's a breaking news. Mwambari Serge numwe muri twebwe. Mwambari Serge uyu ni umutoza wa equipe nationale y'abagabo umazemo igihe, uri muruzuza imyaka iri hagati y'itatu n'ine mu ikipe y'igihugu nk'umutoza mukuru ushinzwe kongerera imbaraga abakinnyi. Uyu mutoza afite agahigo kuko akorana na Carlos Allos Ferrer uherutse kwerekeza mu gihugu cya Belarus. Uyu mutoza ubwe yashatse kumujyana muri Belarus ariko deal korapsinga ku munota wa nyuma. Numwe mu batoza b'abahanga bongerera fitness abakinnyi. Udafite Ayabonga ukaba ufite Mwambari Serge, ububonye igisubizo cya nyacyo cyo gutuma abakinnyi bajya ku rwego rwaho ubifuza. Ibi birasobanura iki rero? Kuva kuri uyu wa kabiri, Mwambari Serge ni umutoza wongerera imbaraga abakinnyi mu ikipe ya Rayon Sport. Ubu none atuvugana Rayon Sport ifite a fitness coach. Ntago dufite umusigire wo mu fitness coach, ahubwo ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri aka kanya ifite fitness coach. Uyu mugabo yitwa Mwambari Serge, niwe mugabo uzajya wongerera imbaraga abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport. Uyu wa kabiri rero wari umunsi we wa mbere wo gutangira akazi. Uyu wa kabiri wari umunsi wiwe wa mbere wo gutangira imirimo ye mu ikipe ya Rayon Sport. Uyu wa kabiri yakoranye n'abakinnyi, araza no guhagurukana nabo kuri uyu wa gatatu berekeze mu gihugu cya Tanzania, akomerezo kugeza ku munsi wo kuwa gatandatu ndetse n'ikindi gihe cyose umwaka w'imikino wose. Mwambari Serge ni umutoza wongerera imbaraga abakinnyi mu ikipe ya Rayon Sport. That's a breaking news ya mbere. Inkuru ya kabiri nziza, nyuma y'igihe kinini Emery Bayisenge yaramaze ari hanze nyuma ya match ya Vipers ikipe ya Rayon Sport iherukaga gukina, ubu noneho 100% ndaza kubibazaho n'umutoza numva uburyo yiteguye, ariko 100% noneho yakomanze, yamaze no kwinjira mu myitozo yuzuye ikipe ya Rayon Sport. Uyu wa kabiri Emery Bayisenge yakoze imyitozo iri full, yayikoranye n'abakinnyi bagenzi be. Nindi nkuru nziza cyane ya kabiri ivuga kuri uyu mukinnyi witwa Emery Bayisenge wamaze gusubukura imyitozo mu ikipe ya Rayon Sport. Ni inkuru nziza cyane kuko ikipe ya Rayon Sport umukino duheruka gukina kuri uyu wa gatandatu dukina n'ikipe ya Singida, umusimbura wari uri kuri bench wenyine uri eligible cyangwa se uri eligible kuba yakina muri Axe Centrale y'ikipe ya Rayon Sport yari Youssou Diagne wenyine. Ariko ubu noneho ikipe ya Rayon Sport iritegura kwakirana Emery Bayisenge kugira ngo igwize umubare wabo mutoza ashobora kuba yahitamo ngo azabakoresha mu bakinnyi 11. Inkuru nziza ya gatatu, nyuma y'imvune yatumye adakina umukino wo ku munsi wo kuwa gatandatu, ikipe ya Rayon Sport yamwohereje ku muganga w'umuspecialist ushinzwe ibyo kumuvura. Yari yamuhaye ko kugeza kuri uyu wa kabiri ari wo munsi wa nyuma bagiye gukorana, agiye kumukorera ibishoboka byose kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ize kubimufite kuri match yo kwishyura. It's a breaking news. Ikipe ya Rayon Sport
kuri uyu wa gatatu bw'iri buze kuba ihaguruka igenda, arimo arakorana na muganga Rutamu Bigirimana Abed. Umunsi wa nyuma wa session yari yamwandikiye birarangirana n'uyu wa kabiri. Uyu wa gatatu Bigirimana Abed araza guhagurukana n'abandi berekeza mu gihugu cya Tanzania. Ibi biravuga ko aba bakinnyi bose ikipe ya Rayon Sport itari ifite ndetse na fitness coach itari ifite kuri uyu wa kabiri birangiye byose byujujwe. Ubu bimeze neza cyane. Ikipe ya Rayon Sport rero isoje imyitozo yo kuri uyu wa kabiri. Ikipe ya Rayon Sport umwuka urabona ko ari mwiza. Umuzamu uherutse kugira accident witwa Dirisa Kuyate nawe imyitozo y'uyu munsi yayikoze, birasobanura ko ameze neza cyane, aniteguye kuba yatanga ibyo afite byose mu gihe umutoza yaba muhisemo kugira ngo ajyane n'abandi mu gihugu cya Tanzania. Urugendo ni ku munsi w'ejo rero, ndavuga bari buze guca mu kirere. Delegation y'ikipe ya Rayon Sport irahaguruka ku munsi w'ejo, nibwo bari buze kwerekeza mu gihugu cya Tanzania. Igisigaye nukuza kumenya abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bazahaguruka ryari, kuko bararimbanyije ibijyanye n'imyiteguro yo kubandika. Hari abari kwiyandikisha kandi benshi bari no guhiga ibyangombwa bya nyuma. Ngira ngo abantu mwabonye itangazo ryiza cyane ryagiye kuvuga nkoranyambaga z'ikipe ya Rayon Sport. Mbere yuko nsoza iyi report, reka tubanze tuganire n'umutoza. Ni ibibazo bitarenze bitatu byonyine tugiye kumubaza. Icya mbere, iyi myitozo ya nyuma isize iki ku bijyanye n'abakinnyi be? Ndavuga imyitozo ya nyuma ariko no ku butaka bw'u Rwanda. Kabiri, tugiye kumubaza ngo ese umwuka uri mu bakinnyi ni uwuhe? Biracyashoboka? Icyo nicyo kibazo kinakomeye cyane. Umwuka uri mu bakinnyi bawe ni uwuhe? Ese ibi byaba bigishoboka ko dushobora kuza kubona ibitandukanye n'ibyo twabonye? Icyo ni ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya gatatu, Emera Mezate ubuzima bwe buhagaze bute? Nibyo bibazo tugiye kuganira n'umutoza. Uyu ni umutoza Afahami ya Lotifi, nyuma y'imyitozo ya nyuma ikipe ya Rayon Sport ikoreye hano ku butaka bw'u Rwanda yitegura kwerekeza mu gihugu cya Tanzania. Ngibi ibyo adutangarije nyuma y'iyi myitozo. Bismillahirrahmanirrahim. Je vois que tous les joueurs sont en forme et motivés. Kugeza ubu bose bameze neza, bafite forme, biteguye umukino. Rero tugomba kugenda tukagerageza amahirwe yacu. Umutoza, nuwe mwuka uri mu bakinnyi kugeza ubu? Ils sont solides et solidaires. Umwuka ni mwiza, urebye dushyize hamwe. Umukino ushize hari amakosa twakoze atuma twinjizwa igitego. Ubu rero turi gushyiraho uburyo bw'ubwirinzi ndetse n'uburyo bwiza bwo kwirinda. Tugomba kugerageza amahirwe yacu muri Tanzania. Buri mukinnyi wese wa Rayon Sport ariteguye, afite motivation. Tugomba kugera ku munota wa nyuma tukirwana. Mutoza, nabaye bakinnyi badahari? Qui sont les absents c'est l'entraînement qui ne travaille, qui ne voyage pas? Pratiquement on sait pas. Navuga ko usibye Abedi ukiri gukorana na muganga, abandi bose ndabafite kugeza ubu. Urumva rero dutegereje ijambo rya nyuma rya muganga kuri Abedi, abandi bose barahari. Ils sont tous présents, tous. Ese haba hari amahirwe yo gukomeza mu yindi round? Chance de continuer sur Bien sûr, bien sûr. Oh, si on va, Yego, abaye adahari ni iyihe mpamvu y'urugendo? Singida yaje iwacu iradutsinda, natwe rero tugomba kujya muri Tanzania, intego ari ukubatsindirayo. Umupira w'amaguru nta kumanika amaboko bibaho ngo uvuge ngo byarangiye. Buri mukinnyi wese ariteguye kandi twiteguye kubona qualification. Un revanche sportif pour ce match. On est prêt, tout le monde. Et Inch'Allah, on va retourner avec la qualification. Ouais. Quel est l'état Emery yaba ameze ate umutoza? Ça va, mais c'est pas... Ariteguye, ariko ntabwo navuga ko ari 100%. Ariko nanone navuga ko bishoboka kandi yiteguye kudufasha. Natwe turamukeneye muri defense yacu. Nubuhe butumwa wagenera abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport? La première chose, je demande le pardon parce qu'on a été mauvais le dernier match. Je veux dire, les publics. Icyambere ndashaka kubasaba imbabazi kuko ntago twari tumeze neza umukino ushize. Batubaye inyuma. Navuga ko rero twabatengushye kuko baduhora iruhande. Navuga ko ibyo twakinnye bitari ku rwego rwabo. Ubu rero uru rugendo tugiye gukora
ni urwo guharanira ishema, ni urwo kongera kugarura ikuzo ry'abafana ndetse n'ikipe. Sacrifice parce que toujours derrière nous, peut-être ils vont partir à Tanzanie. J'espère qu'ils nous pardonnent parce que le dernier match qu'on a joué, c'est pas le niveau de Rayon Sport. Une autre fois, je demande on va, Inch'Allah, on va partir pour nos publics. Ça, le match doit rendre l'honneur et le joie pour notre public, Inch'Allah. Afahami ya Rotifi rero aratuganirije. Icyambere atubwiye ko Abedi akiri kumwe na Dr. Ikiza gihari nuko ari buze kumenya ibye neza ku munsi wa nyuma w'urugendo. Ambwiye ko Emery yagarutse, gisigaye ari ukuza kureba ese ubuzima bwe buhagaze bute, ari kuri level yuko nahita mushyira mu kibuga. Ikindi asoje asaba imbabazi abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Asoje avuga ati njyewe ku bwanjye ndihanganisha, ndasaba imbabazi abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport kubera ko twabonye ibyo tutagakwiye kubona. Mwari muhari muri benshi narababonye, ariko ntago twigeze dupusa ngo tubahe ibyo mukwiye. Ikindi kinakomoje arambwiye ngo ndamubajije nti haba hari amahirwe yo gukomeza muri round ikurikira. Mu gifaransa cyanjye gike mutoza aransubije ati ni nayo mpamvu natwe tugiye gutravelinga. Iyaba mbona nta mahirwe nagira n'inama ikipe yuko tutajyayo, ariko hasigaye indi minota 90 yo guhatana. Niyo mpamvu rero ku bakunzi mwese b'ikipe ya Rayon Sport, ubifitiye ubushobozi, ubifitiye ububasha, tumanuke twese mu gihugu cya Tanzania. Hari coordination iri miraba, ndimo ndasaba buri mukunzi wese w'ikipe ya Rayon Sport ko twagerageza tugakora ibishoboka byose kugira ngo twiyandikishe turi benshi. Namaze kumenya amakuru meza yuko hari bisi imwe yuzuye, bamaze gufata bisi ya kabiri, ngo turimo turavuga bya bisi binini nyene bijyana abantu. Byibuza Chamazi ikeneye kubirimo abantu barenga 100 babakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, tukongera tukayitera iyi nkunga y'abafana, hanyuma ibindi byose bikagenda neza cyane. Ladies and gentlemen, Rayon Sport irahaguruka ku munsi w'ejo. Indege ni saa 7:30, baragera ku kibuga cy'indege saa 5:30. Igisigaye nuko abifuza kuyerekeza baza bakayiherekeza, hanyuma abandi bazanyura hasi nabo ndaza kumenya igihe bagomba kugendera. Ayo niyo makuru avuye hano ku myitozo yanyuma. Niba ari bugifungura iyi nkuru yacu, Rayon Sport ifite a fitness coach Mwambari Serge. It's a breaking news. Yatangiye akazi uyu munsi. Kabiri, Emery Bayisenga ari gukora imyitozo yuzuye. Gatatu, amakuru nkuye hano ku kibuga, Abedi Bigirimana utarakinnye match ibanza ni umukinnyi witeguye kuza gukina match yo kwishyura. Igisigaye kumenya, arakina iminota yose kuri match yo kwishyura. Kabiri, arakina iminota mike kuri match yo kwishyura. Amakuru meza mvanye hano nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport yamujyanye kwa muganga w'umuspecialiste w'uburwayi yari afite. Uyu wa kabiri ni wo munsi wa nyuma gukorana na muganga, akamubwira ngo genda nta kibazo, ibindi bisigaye usigara uvugana n'abaganga b'ikipe yawe. Mwakoze cyane. Ayo niyo makuru avuye muri kampi y'ikipe ya Rayon Sport. Gusa urugendo ni ku munsi w'ejo.